Boris nung majalo paso-paso pardong sa rebeo kan kasabas dori tuhani marhite na posona gabi helak kumaho dang tulang nuya sugut among ngamu nama di diru ningulun gok aung napedi aung natibbo aung nasidang aung nasiding unang huto namangi Nalaw para olo gabi siga pangulo ni bain dison rohami sima tuam nalo pasaton nulo sela tuam na dua perhitian nami tangyang ngami doon asang giat gabi rumah tangga na ringgak ko rumah tangga si tiruon dijolo nami dijolo ni keluarga dijolo ni masyarakat terlumui may dijolo ni Tuhan ditarsingot dia kaparbayan at parbuenan di saling-liling nga di ngolo di sigaro pare amu pengen boto hamu na dak pala siya jaran namin hamu apalagi hela piniga dak ko lepak tiga tiap pagi mang na tikyapel piniga ngay boto damangi so dia la mangolahon mga lugahon rumah tanggai tiap karina mangi unang bayan gabi persoalan unang bayan gabi daw posrohan nami di ho nabuya rupamu terlumuy ho buruku di kemanjan kehapan dang bayan mo be di dulo nito ani daw alay ngabida rumah hitan non hapus summa kemanjami buang sudah perbuatan nejawi buang dang sarupa binang aduh jadi ima dia muna dua dapat masuk padohan nina dua ada regarung ko jadi masih jautan unak ko gait unak ko gaut ay ngahok behmu marhas hutan ima dia muna dua jadi ditarsingot di pacarya panawata di ngulum dari marsud na malo-malo muna ro mga luluy ngulu-ngulu di hasyanganon malo-malo mu malo mga luluy malo manipan malo lomo mu manisi suday nai arong go dituhad de bata oleh mangilur ham martangyang pagi nai satu sore unapal satu sore tikun berdua oleh lima asa hinori patare panamotan so paso-paso nami tu hamu di patiko kudur mati jolo ni tapian manang tudihu mangalaka sa itu sima ada pota persaulian maduru nung nga beri jalo ho hata puda hata nahuli nakin sa bagas dori itu hatay marhite Matius sa pulisiya ay 5 doon 5 faktor na kaning iban amang padita na 5 maulahon pas de ngulong muna na 5 maulaw pas de masyarakat na 5 ulaw kamu pas de keluarga posrohan nami na ulaw dak pola marjami tahu lulu non dak waktu si adua masuk may asa di budian nyare di haru persautan muna di pertikkan non lasrohan nami lasrohan yak kasematom di sinon posrohan nami asa di adua masuk dapat muma akan naudi akan nalinggani ima tangyang ngami Tuhan asa nakening nga hubayan hata pas-pasuan di pasarya panahutan. Bitang manaruminis o bunang sumurok. Anak pihang duris, ya buru pitut torok. Wey maduru Di palumaha, tagaring, hawanak mapalupalula. Haluat taon ni, saya hatok maho mangabing-abing, anak ma bubahaba jumuna. Asa, kupasa tami uloson, sahat sulumati dogutuwat yan, kupasahat tamin ng luhon, sahak may tapang gabian, sahak manang tuparhorasan. Wey maduru Parmusik na malo.